Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras nyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 5. No ipatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan apakatnagan, dagiti managdakdakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagradwar ka matlaangan ading ko. Kunyarod manang, agyaman na kiti anos mo ng paadal kanyak Ag-exam ka adangkos. Tani, ado ti mayat ang mga lakan ka. No naan-anay kanton nga engineer. Wan manang, Aglaw nakto iti pag-exam mo, ha? Kayat ko at talaga ang matungpal ti arapa apday di tatangkan ka. Nga agbalin ka anaan-anay nga inhinyero. Melchor, top 10 ka iti engineering board exam. Bilibak ka. anyangay, mabalinak ka din na sumruk iti kompanyayo. Ay katwa na. Qualified ak nga tan. Wen, hired kan. Interview na kan ni boss. Makapanervyos mo. Kabaalam day ta. Manuti sweldo akayat mo, Engineer Melchor. Sir, Swerte ka. Ado dagiti mayat ang makastrike dito yung kumpanya, nga man-mano ti maala. kasta ka di, sir? Saan kami nga umawawat iti basta-basta lang dito Daytoy a kumpanya ket mabigbig-big iti entero a Pilipinas. Amok dayta, sir. Nasken lang agtulnog ka, Engineer Melchor. Numaramid mo dayta, si Kanton ti Sumaruno, amay sa kadagiti mangidaulo dito'y kumpanya. O anya, kumusta ti umunang aldaw mo iti trabaho, ading ko? Jack pa'y may baga manang. Swerte ka. Agasam, di ka libre a kumpanya dayta nakastrakam. Kastamot lang ti kuna ti boss mi ijay. Iso nga ipaay mo ti amin a kabaalam dita a kumpanya. Agasam, puro di kotse dagiti amin nga engineers dita. Dakkel a talaga ti sweldo. Makaurno nga kadagos manang. Ay katwan magatang munto maten amin a kayat mo. Asin ito yung orayan? Ni boss. Awan ni boss ita. Apay nga awan. Well, Ipakita ko lang kung matimpa aramid na kanyak. sika ka di kasarsarat na? Wan, Melchor tinagan mo niya. Siyak ni Diana, sekretary ni sir. aldawon na. Sumrakak no kayat ko. Iti oras akayat ko. Kasta ka di? No kayat mo, ibati mo day taigam mo a folder. Ipakitak to ka ni boss inton sumrat. Sige man nga rod, tani. Ado pa'y tinasken nga aramidag. Melchor, Hmm, busy ka pa mat. ado tar aramidag. Anya ti orasan? Alas 3 na iti malam. Alamay kan. Papanan tayo. Ay katag-jamming tayo Anya? Madama ti trabaho, agjamming tayo. Agungutin ani boss. Di ka di madanagan. Umay ka kitin. Ibata mo tayo aramidem. Tomay kan. Nag-social matanda ito pag-iinuman para. Nangina ti arak dito pare. Agda ngamin chicks na. Madlaw a puro bak ng dada dito ya. Wan. Sige. Ijay tayo. Adda ni boss ijay. Melchor, nalabit a nakigtot ka ta nakita na kami ditoy. Sir? Okay lang dayta, Melchor. May ruwam kan to matlaang Melchor. Hello, Han. Late ka din? Saan met, sweetheart? Diyan ngamin imbaon mo amang sukon kanyak. Nagbuntog mat nga drive. Amamum ka din ni Melchor? Of course, Han. Nagkita kami. Okay. Agurder tayo nga ruden. Apa yung nakaul uli magkamil, Jar?
Amok, ado ti sa lunsod niya at dalita panunot mo. Kasta akmat idi baro ak pa iti dayja kumpanya. Pamilyado ni boss. Saan ka di? No adda baro a sekretaryana, kukuha na. Angam no, maumaanan. Ikatanan. Anya? Mayroam kan tumit lang, Melchor. Dito'y, saan niya importante, no nalaing ka? Di kasapulan dito ikat nalaing ka dumiskarte. Ah, Napimpintas tupay ngam da ito'y logan ko ti maitadkan ka, Melchor. No ammom ton ti dumiskarte. Nagsapa ka matan nga, grubat, Melchor. jacket ti maladaw iti trabaho manang. Ay, aguray ka man. Adda nga min nadamag ko kat iti kumari. Anya dayta? Ado ka no matagrekreklamo iti kumpanyayo. Apay ka no manang? Dagiti proyekto nga aramiden nyo Dagiti rangtay kan kalsada. Naging piskano ti simentuda. Anya? Kang runaan pa'y kano apakaigapuan ti aksidente. Takurang iti say ni Jess. Kunak no saan apod no dagita. Ngam saan laeng nga iso tinakangagak iti dayta. Pudno nga ta amin dagita, Melchor? Sir, Apay nana? nabayag akon nga agsubli-subli diti opisina yo. Ni, apay nga min? Natay di anak ko kalpasan ana aksidente di aramiden nyo a kalsada. Natinag ije saan a nagaburan a kalsada. Nga awan silaw na. Anya? Manipod pa naka-ospital na aging gayta. Awan pa yapulos ti intad ti kumpanyayo at tulong. Nana, nakasarita yo ka din ti boss mi? Di na kayat asangwan. Uri asino di taunag. Di na kayat akasarita. Sige nana. Bayan nyo takasaritak ti boss mi. Sir, adda bakit di tarwar? Kayat na kayo ang makasarita. Melchor, al-alilawan na ka lang dayja bakit. Ah. Kaya't na lang ti makadawat iti kwarta. Ang... At da ka di pay lang dita. Aguray ka man tayo bakti gwardya tapapanawon na. Sir, kaasim at di bakit? Awan basol tayo dita, Melchor. Saan ka amaasyan ka nagitatat tao? Mudus dalang dayta. Saan ka da iti aplano ti surutan? Nagastos dayta, Melchor. Daytoy inaramid ko ti surutan. Kita, dakkel ti matipid dito eh. Oh. Mhm. Saan ka da dakas ti gastoy? Pakaaramatan nga iti pondo na isang rat para iti dayto a proyekto. Ay kat kukuha mo na. Iso ti igatang mo iti kotsem. Igatang mo iti kayat mo. Nagmayat, saan ka di? Anya? Dagiti kakadwata dito eh. At daamin lugan da. Ni boss, makita mo agsusukat tilugan ken chicks na. Nakasaritam ka din ni Melchor. Wen sir, Amo na ka din, no kasano ang makaibulsa iti kwarta. impawat ko kenkwanan sir. Good. Medyo makmaklat pa laing sir. Kasken ka idi. Agam kita amita. Asinsado kan. Agyaman na ken ka sir. Siyempre, jakmet kaya tabukbukudan ti grasya. Ay kat wen sir. Isuasi ka, surwam meten ni Melchor, ha? Wen sir. Kaya't kung amin tayo ditoy, kat bumakna. Pare, at naman yung bakit di tarwar to opisina. Asino bakit? Di mo malagip di ina di natay ana disgrasya? Gapot ti kinaaduda. Di akong malagip. Aduda? Gagangay ti proyekto ti kalkalasada dayta, pare. Ado ti matay. Anya? Ala, bayam. Mauman tumot lang dayta ngagkarasubli. Tawan tumot lang ti maala na. Kaasimat. Awan ti asi-asi dito eh. Ni, nakita na tanti bakit? Kat umasidagan dito eh. Mala, pumanawtan.
Nga, makonsensya. Umay ka kitin, aglukan ka ni di kotse. Tagur oray ni Sir Ijay. Agjajabing tayo manin. Umunakan. Kasaritak pa'y tibakit. Apa adi mo kadwa ni Melchor? Saan ka nun niyo umay, sir? Sayang, Met. At tapay ko manapinta sa babae ngayam amukan ko na. At nangamin jay, bakit, sir? Jay, bakit nga karasubli di opisina? Miss? Talaga saan na tayo asardengan na? Miss? Huwag nga ron, sir. Pinanawag. Kasarita ka nun ni Melchor. Mala, agjajaming tayo kiti. Agyaman akan ka, sir. Tasi ka lang ti makaan-ano sa sumangsango kanya. Nana, Kasapulan mi ti kwarta. Ngamin, adu upay ti saan mi anabayahadan iti pan naka-ospital jay anak ko anatay. nakasaritak mo ti boss mi, Nana. Anya ti ko nana. Lading idag, Nana, di na kaya ti tumulong. Anya. Talaga nga awan asid ay tabo siyo. Ala, makamula ang ti Diyos anamarswa kadakwada. Anya ti kayat asawan da ito, Melchor. Agresign akon, sir. Anya? Saan ka kadya naragsak iti da ito akumpanya? Kurang ka di ti compensation na may titedgan ka? Kinapudno na ket sobra-sobra, sir. Apay nga rod nga agresign ka? Gaputa jak mairusok ti mapaspasamak dito ay. Anya? Iso ana say-sayatan nga agresignak. Jak kaya ti mairamraman iti baso. Melchor! Melchor, umay ka man dito eh. Apay manang? Ay na, kita mo. Naka-headline dito'y pagiwarnak ti kumpanya ang nagtrabahuam. Ha? Apay? Daytoy, basang Nakaswanda. Unyak pa iso. Napanagnakan ang nagbasulda. Iso asaan dan ang mabalinti ag kontrata iti anyaman a klase ti proyekto. Katidakas na, maibalod da pa'y amin. Anyan. JC, good abus mo ti kaasi. Agasam day, Chay. Lakayan. Imbes nga enjoyan na ti panag-retire na. Saanan tayo pagbaludan ti pagyanan na. Naimbaglakit din ta nakaresign akon. Sana bali ading ko. Tanapimpintas ti nagakaram. Podno day tamanang. Iti pagpapaya kita. Legal ti amin. Awan ti maagrabyado. Ay, imbaglakit din tanasapsapaan na amuam ti dakes nga aramid tinastrakam akumpanya. Tano saan, may saka kumamot kadagiti nabalod. Kababain. Ilintag tayo, tinagpitutan tayo, tano agtultuloy pa iti intay panagbasol. Intay to matlak amon ti ibungan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Kenbian. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo